Mun pas endik harta kaula ben panjenengan sare teleseng beluseng aba alako panjenengan berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan alias BP7 oning ka BP7 kini kapon BP7 berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan auleng mun tak lulus auleng tak auleng dari BP7 ke kertoron pangkat ta au D6 napa D6 dek lauk dek deje dek bere dek temur deng di dengan manter esapora amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin hadirat muslimin muslimat utamaipun para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepuh se terhormat. Wa nahussu bidzikri pengasuh yayasan Al-Marzuki Pondok Pesantren Karanganom Kiai Mawardi Mansur beserta segenap keluarga besar Dewan Asatidz pengurus seabento aladin potra-potre den kula ben panjenengan sadeja semoga-moga edelem aladin torngopeni senantiasa esandingana pertolonganna Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Para wali santri tor simpatisan rahimakumullah, alhamdulillah dan kula ben panjenengan ki era cekee mampu bertahan sanajen ampun anyama cek malemah mulai gelek tos antosan kasadejena di luar rencana dan di luar dugaan, tapi muga-muga adentosa panjenengan tetia bagian dari intidharul faraj minallahi ibadatun. Adente kacemperen, adente kabungaan, adente kabecreen dari Gusti Allah nika anilai ibadah amin Allahumma. Mun ngabes ecem ampun para kol 11 katondu napa punten Torea saren pon. Alhamdulillah napa pole samangken
ki anyama bagian dari are tasyrik. Insyaallah lakuna nika tanggal 13 Zulhijjah are tasyrik terakhir bejena dan kula ben panjenengan nyambeli kurban beni sape malolo napa boleh sapeda nyambeli kurban mulai dari tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12 terakhir tanggal 13 beda tak beda saya kurban temu lempoh iya bus eki katondu cek padenga amar keresa are ada erdeging malolo manter tak gun perak ada ere malolo tahun dateng manter pabenya ase kelar akurban Allahumma debuna kanjing Nabi sapa-sapa orang seendi kelapangan harta endi kaluasan ben kamuraan rajike pas ternyata orang jeria tak akurban padahal mampu fala yaqrabanna musallana cek sanga saya mak semak katang musolla cek sanga saya mak nyemak dek katang pabujengan kanjing Nabi tak madebu fala yaqrabannal masjidal haram punten kanjing Nabi juga tak madebu fala yaqrabannal masjidan nabawiyah punten tapi cek mak nyemak katang pasolatan cek mak nyemak katang pabujengan musolla sebede ekak dimma asaos masjid sebede nang ekak dimma asaos kenika aropa aki pelebaran dari masjid epon kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mangkana manter pamura asate jerajekena manter tahun dateng sekik belum pernah akurban pakelara ben Gusti Allah Allahumma kerua pelajaran estona ka abe akurban ni ka ngajeri katen kula ben panjenengan kaangkui mengutamakan Allah atas siapapun kaangkui ngadeeki pangeran etempeng pasera asaos Nabi Ibrahim ni katantaretan termasuk salah setong orang ngapangeran seben pangeran kebei percontoanna lambang pengorbanan polana pengorbanan saya tampak akibat Nabi Ibrahim mulai ki anom nika tak panangkungan luar biasa Nabi Ibrahim panjenengan ki anum masaos epakon asonat tak anum ma usiana nika umur belum 10 tahun ujian tak ujian minta tolong orang buke cek nirwe tak kok beda ring buke pas ngucap mon maragane ko terro bule cong ngiring lempah ngantosa umur belum 10 tahun pas asonata takok tak de pak belum polo mate ka ada kan pas burung tak asonat enggi napa enggi Nabi Ibrahim yoper Nabi Ibrahim panjenengan kamu soben penguasa ketika Nabi Ibrahim nika yoper tantaretan dari saking petela Nabi Ibrahim malaikat Jibril Rabu nabereki pertolongan tak poron malaikat Jibril waktu panika tolak ben Nabi Ibrahim napa debuna malaikat Jibril alaka hajah napa panjenengan ndik hajat napa jawab Nabi Ibrahim amma ilaika fala wa amma ilallah fali mohon kampian enten kaula tandik hajat mohon kampian enten kaula tandik kabutuhan pas kapasera panjenengan putona wa amma ilallah fali
keng mun ka Allah buta kaula. Keng mun ka pangeran hajat kaula. Petel tak petel. Gegek tak gegek. Anika eka carita napa parlona? Makle toron sifat keberanian panika. Makle akili sifat kapetelan panika. Semangkat dari kekuatan cinta, searopa aki kemperen dari kecenga mahabbah seluar biasa. Amin Allahumma. Aula ben panjenengan maos sholawat naria napa punten? Gele maos tak maos? Niatan pada pak tak pada pak? Sampai ke wahid ong kedu kali. Betul. Sangkuna kaula tau sapi datu boleh pon. Napa cuk pun ke wahid du kali pon. Kan kaula kare ngampung berkat ka ke wahid perak. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba pas olah diniatan sholawat naria pertama. Pertama niatan tambena keimanan tambena kecintaan ma'rifah ka pangeran maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nyu'un tambena iman, nyu'un tambena mahabbah ben makrifah ka pangeran. Nabi Ibrahim nika termasuk contoh rajana. Nabi Ibrahim mon urusan membuktikan kecintaan ka pangeran memang luar biasa. Malah sampai samangken dan kula ben panjenengan anyama ummata Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ben kita Nabi Ibrahim tak pegek pakun sambung. Betul? Tila apa jeng Nabi Ibrahim sebut tak sebut? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah. Jelas akina gelu takok bede saya bingung. Anapa mak ngucap Allahumma sholli ala Muhammad tak ngangkui sayyidina. Wa ala ali sayyidina Muhammad beda sayyidina na. Kama shallaita ala Ibrahim tak ngangkui sayyidina. Wa ala ali sayyidina Ibrahim ngangkui sayyidina. Nika makle pada ekaun le. Napa na makle pada ekaun le? Asolawat mun tak ngangkui sayyidina. Nika berarti asolawat dek kasifatah. Tapi asolawat mun ngangkui sayyidina. Nika berarti asolawat dek ka azzat. Pada sambung kasatejena dua na manter pada ekaulia. Amin Allahumma. Otabe asolawat tak ngangkui sayyidina. Nikahnya mana maka ada pakon etembeng tata krama. Asolawat ngangkui sayyidina berarti maka ada tata krama etembeng papakon. Mun pada yang kui tak ngangkui sayyidina pas buru ngangkui sayyidina dua na papa kon bentata krama pada eka oleh keutamaanna. Alhamdulillah.
Kan mangkanat ore sambil norok buntek dan kula panika ijazah langsung dari Sayyidi Syekh Ke Khalil As'ad. Panjenengan asolat mun kasokan ngangkui sekanta panika tak apa-apa. Misalnya tak ngangku ya Sayyidina saja tak apa-apa. Ngangku ya Sayyidina saja tak apa-apa juga. Keng beliau ngalampaaki sepada yang kui. Tak ngangkui Sayyidina ben ngangkui Sayyidina. Mangken kita mau asareng. Engki? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bisa inggi? Bisa inggi? Alhamdulillah. Nabi Ibrahim pakon asonnat umur belum polo tahun. Nabi Ibrahim panjenengan lebur akurban. Mon akurban aneka tak panangkungan nyambeli onta 100, nyambeli sape 300, nyambeli embi 1000. Bede neng pamekasen nyambeli embi 1000. Soro nyambeli setong poe nyambeli setong bu. Mandeng kadeng. Nabi Ibrahim onta 100. Mun pas onta setong regena misalnya saya ke juta kali 100 kan pon 5 miliar. Ki sape 300. Mun pas sape samangken osom kurban regena gen 20 juta kali 300 kan pon 6 miliar. Tambahi ben segelek kan 11 miliar. Lain ki embik na 1000. Mun pas embik setong regena misalnya 2 juta kali aki 1000 kan pon 2 miliar. Tambah lagi ben segelek kan 13 miliar. Mun pas 13 miliar pacair bagi kareng buke insyaallah lorong-lorong semeto gigi lenyi panjenengan. Alhamdulillah. Kan lorong ngabanyak semeto gigi nggih. Gegek tak gegek? Kaula langsung menghadapi ombak daratan. Keng manter padulia lenyi. Manter paleka salonyo. Allahumma terus napa terus? Tak katondu. Kaula sing katondu. Kaula terus terang mulai beuri nyaris nonstop. Mangkat dari Majasare kediaman Al-Fakir panika sekitar jam belu. Langsung aziarah ka asta Kiai As'ad Syamsul Arifin Sokaraja. Mari kenika lanjut ka asta Kiai Hasan Basri Kresek. Mari kenika lanjut aziarah ka asta Kiai Zainul Mun'im Tanjung. Langsung mari kenika aziarah dek ka asta Kiai Hasan Sepo Genggong. Mari kenika lanjut kira-kira maghrib nyampe ka asta Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Tanggentangan gelu neng etaman. Mari kenika lanjut perjalanan ke asta Sunan Ampel Surabaya. Nginep neng Bulak Banteng gelek pagi ngejos aziarah dek ka asta Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Gengkuk ki panjenengan nyare pole Kablige alias Belgia. Nyare astana Kiai Sarkaman. Rencana gelek ngejosa entara ka astana Kiai Ismail Kembang Kuning sareng Kiai Ruham neng Edwara Bere.
tapi keng margena di acara neng pao pale lao gele neng sampang ka acara gelu samangken berlanjut rencana langsung kakak ento marena kening tawan ka ada entar ka bedilegen apa boleh dikata itu sudah tugasku akhirnya jim kap jim fathah je kakapi je kaje jadi eje kaje make lempo katundu mantir pada kata rima amin Allahumma mengana kau boleh sangkuna tak patek emut si acara maanya mana nging tungingan maranika nika benih pidato nika muna pidato ku raga saudara-saudara yang dimuliakan Allah kau le tak mana marah kenika apun batrena tak ada sekali nika alhamdulillah nika maranika kau le tak pale manten kau le langsung terus ke astana ke Ismail Kembeng Kuning pas langsung ke astana ke Ruham nginep neng Elobuk lakuna ngejos nyabis pole ka asta Sayyid Yusuf Talangu lemalem pangajian neng Keporana Talangu sampai malam Ahad kaula debede neng Matura malam Senin tak paleman terus ka pangajian neng Probolinggo soro nemu tak nemu mata kerta nemu ani kenapa je no alhamdulillah mantir pada kata remaah Allahumma Nabi Ibrahim akurban cek sake ngai pateti obeng tembus 13 miliar mun pas beki kabuke lenyi tak lenyi lorongnya tero tak tero amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ternyata takkan kak nje sampai Nabi Ibrahim pakon ngurban naki putrana korban naki tak korban naki korban naki ani ka ujian dan kule ben panjenengan beri anak ujian anak ni ka cak fitnah ni ka artinya ujian anak ben pangeran tak jarang kantek ben harta nyebut harta pas anak toro aki ben pangeran neng epan saponapan ayat korang langkung le koran ayat agandeng aki anak ben harta di antara apa المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال harta والبنون anak zinatul hayatid dunya nika perhiasanna kau dientunya artinya perhiasan nika tantaretan sana jentak eka endi ben abe tak masalah saungguna pada ben panjenengan ngangkui perhiasan nika urusan kasenengan perak sehingga sana jen misalnya tak eka endi perhiasan ben abe tak teti calakana ka abe engki napa engki karena genika kun kasenengan benih kabutuhan panjenengan ngangkui selok emas ngangkui geleng emas ngangkui anteng emas ngangkui kalong emas genika benih kabutuhan kasenengan saya kocak kabutuhan saya ka emah kalam binutup aurat genika kabutuhan kan mangkana panjenengan korpon akalampian top aurat ta make tak ngangku ya anteng kalong selok geleng emas tak ana apa engki napa engki tapi coba pas balik ampean ngangku anteng kalong geleng selok tapi tak akalampian tak akodungan abengkangan lebur na wonten siapa ngojak lebur lah eko temah tak lebur kasangku tak pate nak kasangku tak pate genak kasangku SGM sin tinggi lah miring oh bener selok nangarontok bener geleng ngarempeng bener kalung ngajerajo nang ekopeng ngata germara eban na sepur misalnya anteng engki mak carpet kopeng gini ka gelu tapi aurat buka abengkangan tak akalampian tak lebur punten anapa polana tak oning abekna api teeki seka emah kabutuhan seka emah kasenengan engki pun apa engki anak harta aneka perhiasan
Kan mangkana sanajan orang misalnya saumur odik panjenengan pas tak di anak angki tak masalah punten. Tapi ketika era cike anak semakin terhiasi ka odieuna abeuna engki pun apa engki saengke pas misalnya bede orang buke tak tuli di anak katipona apa bode sampai asyarat bode sampai minta tua ka kiai bode taker panceng ponakanna kala anak bode tak bode waduh malah gurutan kula pernah kada tengan tamui abdina cabis pamator kiai napa abdina abid ampun setron dia anak kantos samangken kita endi anak kak dinto ngiring barokah tua na kiai abdina teron dia anak oh engki muntut telubeng beliau saya rambiannya mana abdina nyama fulan kak dinto tulis seranya mana binina abdina kita abini kiai mun tepak kakaula masih ikut emah pun kau lagi cek dengan kita abini teron dia anak hello kemana aja engki napa engki anak harta nggak nikah juga harta nikah nak kena anak juga nak kena keng mun abe parengi terasa lengkap ka odien keng cek sakenya tak parengi keni ka bagian dari ujian manter palulus saja amin Allahumma tapi kengai harta ben anak ni kayak sebut pole ben pangeran di samping harta ben anak ni kayak kocak perhiasan harta ben anak ni juga kocak ujian wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ketahuilah olehmu sekalian bahwasanya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah ujian ka abe orang tak endi harta ni ka ujian orang beri harta cuken ujian orang tak endi anak ni ka ujian orang beri anak cuken ujian beri tak beri andi tak andi manter pada palulus ben Gusti Allah Allahumma Allahumma lamela dari panika beri harta beri anak tore abe berupaya de remah harta ben anak panika sebisa ateti sangu de pak ke akhirat kina apa enggi male tak rogi mon pas endi harta kau leben panjenengan sare teleseng beluseng abe alako panjenengan berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan alias BP7 oning ka BP7 kini kapon BP7 berangkat pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan aoleng mun tak lulus aoleng tak aoleng dari BP7 keker toron pangkat ta au D6 napa D6 dek lauk dek deje dek bere dek temur deng di dengan manter esapora amin Allahumma ujian endi anak ujian tak endi anak ujian parengi harta ujian tak parengi harta juga uji endi tak endi parenga tak parenga sepenting manter lulus aja leni ujian amin Allahumma beremah mentero tetia sangu di harta male tak percuma kun enikmati etunya malolo tapi de rumah saya bisa ateti sangu sampai ke akhirat andi anak benikun sabetas tetineng senengan etunya malolo tapi de rumah sampai ke akhirat anak saya bisa anya paate engki napa engki beremah carana dua na kotu eki beabreng ka pangeran kalaben ate seepa bersih amin Allahumma terus akinan apa punten yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim maragani kamun beda orang maca Quran make tak nyaman Allah alhamdulillah
Ya tas karecen marecen ibu bangga ngajak malecak. Ya tak cocok sagale. Ya tas kareteng mareteng ibu toi male toi pakeli kia. Engki nawa engki. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tak rugi teng mareteng. Illa man atallaha biqalbin salim. Bodoh gunaan ajamu. Alhamdulillah. Pada suatu hari di mana tidak akan bermanfaat malun harta, wala banun dan anak-anak. Tak ada gunaan laku. Sebanyak hartana tak guna. Sendi anak tak ada manfaat tak. Kecuali serah dua. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang sedatang dek ka Allah, Allah selalu teti tujuan na abekna. Biqalbin salim, kala ben ate se salamet. Menteri rezeki anak, amin. Kaula ben panjenengan mun pon Allah se etocu tandaretan subhanallah. Lalakon keni ingat punapa asaos bernilai. Lalakon sakoni kati punapa asaos berharga. Anapa? Nungkok dek kaniatan lillah Allah seteti tujuan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ajunan seetocu abdina. Ridhona ajunan seesopre ben abdina. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panjenengan akurban cak nasi gelek tapi seesare bener ridhona Allah. Rogi tak rogi? Mahal-mahal beli hewan kurban, ternyata yang dikejar bukan ridho Allah, yang bener aja. Rugi dong. Betul? Rogi. Saingke kurban natun kula ben panjenengan kak ruah. Sedepak ka pangeran beni derena, sedepak beni teginga, sedepak beni buluna, sedepak beni kokona. Napa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Katakwaan sebedeneng edelum ate kunika saya bisa depak dek ka Gusti. Mantir era ceki anak. Amin Allahumma. Illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ate ni kamu tak selamat palang tak palang. Di ate ASC panyake sombong nyaman? Tak nyaman. Aroma sa paling gegek malolo. Nape na kini ko? Oh bula. Nape na tika? Ya engko. Munta engko telko. Munta engko teko. Rosak tak rosak? Sobong saya pantas sombong nih kak cuma Gusti Allah. Orang mun ki iyatena bede panyakit sombong wal iyadu billah tak bisa masuk surga ten. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang mun ki iyatena bede sifat sombong sanajan seberat dzarrah, sesuatu yang tidak bisa dibagi dua lagi berarti kene ukurannya. Ini tak bisa masuk surga. Mun tak deuleu bersih sifat sombongna, mun tak deuleu elang sifat angkona, terus tertahan abeuna mboten saged mlebu surga. Tak bisa masuk surga. Kalau ben panjenengan teron apa punten ka surga? Bila mangken? Tero mun ka terona kengki tak kaburu. Ana apa polana sanguna ki korang. Engki napa engki? Oh coba sanguna gena tak ada nyorotan. Mon pon sanguna gena ibadana banyak cabut mangken boh. Mon parlo dimajukan. Torewon malaikat cabut mangken pon. Kaula sangu gena. Kaula perbekalan lengkap. Buktena Nyi Rabi'ah al-Adawiyah tak takut kamate. Laqad sa'imtu minal hayati. Ongkuan engkau pusen lah odi. Hatta law wajadtul mauta yuba'u lashtaraituhu. Sampai cek saking engkau nemu pate jual belia ben kok. Bode setro melia pate. Pas misalnya bode saya edir lebet elorong nikah. Pate. Siapa melia pate?
Pok bodo ring bukek sing ngucak kaula melia bodo. Make gratis tak ndek ten. Kaula pada bae. Menter pada lanjenga umur. Benih polana tak terus warga punten. Keng abe sadar cek sanguna abe nih kaki ko. Kan mangkana apa banyak nyaresa. Entar ka pangajian manter teu sangu. Abe berbuat kebaikan manter teu sangu. Tolong menolong antar sesama manter teu sangu. Saling openi ke tatang ke manter teu sangu. Allahumma terus napa terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Biqalbin salim. Ada dengki nang iya teh. Oning ka dengki. Dengki ni ka alebiten ben iri. Mun iri ni ka tantaretan abe tero endi napa sik ka endi ben orang lain. Mun bahasa Arab pakak ruagi to. Mun caan ring Madura kaderui. Oning ka kaderui. Bedet tatang ke arojek. Ampian tero kia ngalecer. Ajailen kia takir padahal kita aculik kita nyip-nyip mak bisa noro ajailen. Hadza huwal musamma bi kaderui. What is the meaning kaderui? Apa yang dinamakan kaderui? Kenika pun tero. Oleh kau leben panjenengan tero bodoh orang hafal Quran tero hafal lagi ya Quran oleh. Bodoh orang soki lampek tero soki kia iya tore. Sepenting tabeng lampek na cek perak soki nama lolo. Malah mun debuna guru dan kula cek ngal bengal minta sogi ka pangeran mun abe tak siap detiring lampek. Dadi mun aduwe minta sogi kegep kelu cepleng ngadeulem na wonten. Dadi mun sakirana cepleng ni kapada bencora tambel kelu. Paelang cepleng ngasih deulem cek ulimu makomu Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran. Yah kapiyo kimar kesot jere. Ya Allah abdina anyuun ada kajunan rizkon rajike wasian seluas halalan sehalal thayyiban sefokus kasiron sebonya tilosoki cer temu panyake cer tumbu napanya mana romana tumbu ibungkana baru kong budian na namun bungkana karet ket mencana orang talang ngubuni karet ket karet tem wagi kini kasih eko cak berkeng sangak kali betul ekor gunung nak nung betul kali tak orang gunung tak nemu cukup aju kok mutak kini kawan menteri sapura amin Allahumma. Alhamdulillah eka anto sobung potongan orang cerek eka anto potongan orang lampuk kapi Allahumma oleh kau lawan panjenengan ada waki tada dengki seyol yaki kecuali dua kama setong mun beda orang ben pangeran paringi Al-Quran pa oning ka ilmu abuk nabi sangamal laki hafal Quran lemah lem ce ke atahajud lemah lem ce ke asolat taubat lemah lem hatam maki Quran na mata bula na pi hafal Quran cengak bula apal saare pahatam mun bula sakalian 30 juz kan gogo gina wenggi oleh arwah macek lampuk nang kecek dengan keniko soki bula tak soki nih coba bula soki marah keniko wah tak cerek empon cek minta mun marah kenika coba bula soki marah keniko madek cumbek lampeun coba bula kaya marah keniko madek jeung man lomanan manter satu je era ceki anak lampe amin Allahumma oleh iri ngak nikah saya tak oleh iri kak ruas ya amak na dengki nah apa bitena mun dengki ni kata taretan abe na ngarep pada bendik na orang keng dik na orang iarep elangnya dik na orang iarep rosaka dik na orang iarep ancora sehingga mun orang endik panyake ngak nikah mun beda orang lain bunga abe na susah mun beda orang lain susah abe na bunga mas beda orang lain bunga kelar beli sepeda motor beli sepeda motor paling jera oleh na raja jera di mam tak ngubut tuyul maraja jera pak benbu natan di apa jera
Nah, ani ka dengki nih kak. Dengki. Mun bodo orang tepak na jojo, abu sakit tabu. Kini kasih kocak penyakit sentimeter. Tapi mun bodo tatanggena kelar meli sepeda motor sakit cetak. Mun bodo tatanggena kelar meli mobil, wow mati sasebo. Saya nggak pas ngiding tatanggena meli pesawat, mati sakalian kini ka pas gitu. Kan mangkana orang marah kene kata ndak jember atena iki menteri sapora amin. Tero tak tero berese. Dan kula kenging ijazah dari guru dan kula ke Khalil As'ad. Termasuk sebisa maelang sifat tinggi ning iyate kora dua kaangkui orang mate. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا Tuhan abdina ighfir lana muka ajunan nyapora ada ka abdina wali ikhwanina bentaretan-taretan abdina alladzina sabakuna bil iman orang-orang seacung dimini abdina kalaben abekta keimanan ya Allah. Terusanna wala taj'al fi qulubina janganlah engkau jadikan di hati kami ghillan bede kebencian, bede dendam, bede kadengkian lilladzina amanu dek ka orang-orang seiman atena ya Allah. Mantir tak dengki abdina dek ka orang-orang seiman. Amin Allahumma. Orang mun dengki rogi tak rogi? Ti nama amal la mara gunung. Ti nama amal la sapo sak tasik. Dengkadeng depak ka akhirat temu gemet tadek sakale. Anapa? Yabi kala bentengkina kakan kala bentengkina naudzu tore orang tengkini kan nyaman nawanten orang tengki nyaman nawanten tak nyaman latih mun bodo orang lain oleh kenikmatan ajar asyukur atas nikmat setebe ka orang lain makli tak tengkian ate tatang kekelar mele sepeda motor alhamdulillah tina make beni bule se mele tatang kekelar bule penorok bunga saya tak saya ani kang ngajari abe ka angkui narema dek katu umana Allah polana orang sedengki kerua berarti tak ride dek katu umana pangeran padahal tatang kekelar mele sepeda motor saya rasa makelar Gusti Allah padahal tatang kekelar mele mobil saya rasa aparing Gusti Allah. Mun pas abe tak narema kan berarti tak narema katu uman na pangeran. Lesan tak ngucak keng tengkana pada ben se ngucak mak goni kana pangeran mak beni kaula. Berem nampian pangeran? Iya. Nang hinang ngire. Menteri salamet akina amin Allahumma. Tampoi bi qalbin salim. Ani kaburun di harta di anak manfaat. Napa boleh banyak penyakit ati si lain pun kau leben panjenengan kare ngaji tibi gigi tibi maaf polana mun tak eyaci tantaretan napa boleh tandi guru saya tepak penyakit ati nika tak bisa dideteksi ben alat kesehatan sebeda ning rumah sakit mun kau leben panjenengan temu penyakit misalnya paru-paru basah kibe ka rumah sakit scan city kau leben panjenengan tengku tangale jek paru-paruna bulong geluna kaula temu ke jek paru-paru atulis love temu panjenengan jek paru-paruna bulong temu tapi mun orang endik penyakit ate kadang abekna tibi tak aromasa orang lain sing ngrasakake orang endik penyakit sombong aromasa anak abekna pun ingat sejek tawadukna padahal saungkuna sombong kata tangkeuna tak rumah sana bule padahal andep asor pun lek bule menuting ka orang benikun angkui jempol caleker tak meraniku bule kurang tahu duk nape tapi cek dengan sombong nih ka penyakit na ate enggi na enggi tahu le ben panjenengan cerek kadang abek tak aromasa mun rumah sana pun engok secek lampu na paling etop satunya mun parlo satunya sa akhirat mun parlo paling etop tapi tatang ke sing ngrasakake ya lampu napa nah gini kok
Jane kamu ndik emak ketek kene ka. Coba mun ndik kaserbegen kene ka pengumuman teu disa-disa. Kek cetak sakone kene ka kaborok KTM ora pengumuman ubu sakek cetak bulu lek berpari niku tak beres sakale tak tangkeun tak laten. Bodoh yu terus tak sakek ana cetak tika burung maju nolek oboy cetak kapi kep mari tika kene ko. Terus napa terus? Kau udah katondu. Mantar barokah amin Allahumma. Mangkana toreten kula ben panjenengan samangken melalui acara haflatul imtihan kita adua ki abdi bi kaade kita tua ki cukeun potra-potre kita sepak repak na ngaji para rukuruna cukeun soonaki mantar kasatejeuna sami epatambe bagus da ka Allah bagus mungku Allah. Yayasan pondok pesantren sesaat samangken mabede salamatan haflatul imtihan paneka manter terus epatambe maju ben Gusti Allah. Potra-potre kita sepak-repak nangaji manter tabuka adedena saing ke kempang ngaule selenan burukeuna Allah ben Kanjeng Nabi dari rukuruna. Kaula ben panjenengan sebagai orang sepona seabeun deui seabiayai manter epamura ben epa berkata rajekena. Para rukuru kiai tat ustad semurok seanatin manter parengana sejahtera odina manter taana kasapeureun nang edelem atena saengke bisa open torlaten alatin potra potre ten kula ben panjenengan satejo saengke laku kita bisa bersama-sama arombongan dak ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.